Иустин Кулачыков атынан бастакы хагас көрөктәһи колону быһытынан 2015 сыллаакка карабалаакка тереллен тураш. Онтаныла кепсети баран жахаландарга киирен бу сүректени болла. Иустин Кулачыковы биллер көрбүт жон бука бары кенене айылхаттан күстәгин дегиттерин ол да быһытынан киппе халын көрүңнәгин белетиллер. Гына махамнагыз бичиңнаа хете. Кини гирага олох культурист кудук ки кем барбат тирете. Техника нада гибке булохон. Ча баратнан барта. Атагын сehen барта дирете. Холовра оток соругар отка бергер даганы улугулхан кыктааты. Гире спорда өрү бихиренер онна саахыттан тутулуга суох үгүс кихини түмер бастын көрүң. Маныха кихиттен улахан тугуда эрейбете бага онна гире бар боллар эре хатанара улахан төрөтүнен болар. Бу улахан кихи балыйыты личностное столкновение хуох онна кихи тахаттан влияниета хуох улахан. Гирени көтөктүм уже школабын. Фанат Иннокентий Баяров тааттага гире спордугар 2010 сылтан 2 стыны киллерен билигин жарыктаначы онна арас түйүлүгө ситихилега элбэх. Бейонна колор таттага бәбі колор оңстар ки görgü товара. Onu kini bu doydutor kalem bir kamar narasiya masarın tolu. İki çavu 12 yılaka. Bebedin kırta jarıktandan var mana zalıga. İncenen isi treneri Joskuska Vasiliy Nikolaevich nahangırtı bir kamya maktanar. Kini bastığı treneri. Иннокентий Акаёмов Дмитрий Михайлов курдук иннилерин кемехада бирелик бастыңнар бөлөктөрүгөр 6-13 килега чурапчыттан төрүттәк 19-тах Игор Попов чемпионата. Кенеталчокка агухон 5-те, рывокка агухон 7-те аста. Антонар никрахта хабит. Нар 100 боларатын. Иле тақаттыраратын. Бүгін меха кайы отаға бітіне береді. Таатта спортсмена Стас Белолюбскай 6-9 киле яһаннахтарга үһүс местени ылан улуска онна хамандага улахан үрүүнү агалла. Отикилак гиренден аданка докка төкүнүк кыргы кудукастер атак тудан каван кудукка ырыхан. Күрәктәһи кас бирди кыттачыга үгүс үрүягы сатабылы берде. Өрүү боларыны кимехана кыйыны тоскойда кимехара коттору абатын билдерде. Эйлиги чемпионат Жукускай гатариллере торумнанар. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениете, Татта.